Pre 2022 godine je počela nova istorija čovečanstva. Stari zakoni su zamenjeni novim, vreme se venčalo sa večnošću, zemlja sa nebom i rodi se Bogočovek. Od tog trenutka mi imamo nešto što nimalo slučajno zovemo novim zavetom, novim savezom sa Bogom. Od tog trenutka mi naučismo kako se ljubavlju odgovara na mržnju, kako se tugom i molitvom za neprijatelja odgovara na neprijateljstvo, kako se istinom i trpljenjem u istini odgovara na klevete i laži. Taj novi svet koji se formirao pre tačno 2022 godine i koji svake godine slavimo na Božić, dao je čovečanstvu novu šansu. Dao je mogućnost da svi oni razni jezici progovore istim univerzalnim jezikom novozavetne ljubavi, evanđelskim jezikom kojim je govorio Hristos, patio Hristos, bio raspet i molio se za nas. Kada je tražio milost od Oca u toj misteriji Svete Trojice, nije on to radio zato što je ljudski deo njegove ličnosti osetio preveliki bol ili preterano stradanje. On je to radio zato da ne bi stradali oni koji su ga raspeli, oni koji ga nisu prepoznali, oni koji su govorili raspni ga, oni koji su uveli sebe u prokletstvo. On se borio i za one čija deca ne treba da osete posledice njihovih dela. Jer evanđelje ljubavi odustaje od osvete. Evanđelje ljubavi odustaje od one strašne pravde koja u sebi nosi nešto veličanstveno, ali i nešto zastrašujuće. Odustaje se od strahopoštovanja i ulazi se u poštovanje sa ljubavlju. Čovek više nije bio Božji rob, čovek više nije bio ni Božji sluga, čovek je postao Božji sin, Božje čedo i Božje dete. I već 2022 godine mi živimo uprkos grehu i pobeđujući smrt. A Gospod je dao raznim narodima koji su na nama nepoznat način to zaslužili, one ravnoapostolne pastire koji su nastavili hristoliku misiju na zemlji, koji su podsjetili svoje narode na ono što se dogodilo pre 2022 godine u malenom Vitlejemu. I tako, 1174. godine, pre 848 godina, rodio se Rastko Nemanjić. Rodio se zemaljski istorijski princ da bi postao duhovni princ i kralj i knez i vladar i vožd onog naroda koji će od njega postati naša otadžbina. Naši preci postoje sve do Adama, ali naši pravi preci, oni koje sledujemo, oni koji nam daju snagu u najtežim trenucima, oni koji nam pomažu da pobedimo iskušenje i sopstveni kukavičluk, to su oni preci koje je uspostavio svojim životom, svojom žrtvom, svojim delom i svojim podvigom. Taj princ Rastko. Interesantno je da on nije rođen u punom smislu reči one godine kada ga je majka porodila. On je rođen mnogo pre toga, jer je u njegovom životu sve mistično, sve nekako drugačije, sve nekako više večno nego vremensko. 7 vekova pre njegovog rođenja, Sveti Savo osvećen u sred judejske pustinje nagovestio je dolazak mladog princa koji će nositi njegovo ime Sava i koji će biti plemenitog roda.
I kada taj princ dođe, ostavio je svoj duhovni testament, jedan od najvećih monaha 5. i 6. veka, onda će se žezlo njegovo pokloniti pred tim gostom i da mu se da ikona Bogorodice Melikopitateljnice i da dobije uz to i ikonu Bogorodice Trojeručice. I desilo se to da je te 1229. godine u judejskoj pustinji naišao taj mladi princ, tada već duhovni princ Sava, i da je ušao na mesto gde su bile mošti Svetog Save osvećenog i pade paterica. Pade duhovno žezlo. Pokloni se pred mladim princem koji je nagovešten i prorokovan 7 vekova pre toga. U tom vrtlogu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti koji se ne odvija kao u našim životima od početka ka kraju, nego i od kraja ka početku, i od početka ka kraju, i od vremena ka večnosti, i od večnosti ka vremenu. Kada su podigli monasi zbunjeni, pošto su vekovi prošli od tog proročanstva, podigli ponovo duhovno žezlo, ono je ponovo palo, ono se ponovo poklonilo tom mladiću, čije ime mi sada ovde govorimo i koji nas je sve saborno okuplja. On je poneo sa sobom te dve velike svetinje, te dve svete Bogorodice, Trojeručicu i Mlekopitateljnicu, i poneo je sa sobom to žezlo kojim od tada do danas vlada onim što je on uspostavio kao srpsku pravoslavnu crkvu. On koji je bio čovek univerzalan, koji je razumeo sve tajne kosmosa, sve one tajne koje nama ovostranima nisu dostupne, rešio je da svoj život posveti svojoj otadžbini, da svoj život posveti svim onima koji će doći posle generacije njegovih vršnjaka. On je posvetio u tom početkom 13. veka, on je posvetio svoj život onima koji će dolaziti i boriti se u 14. veku, koji će izdržati herojski 15. vek, proći kroz 16. vek, ići tragom 17. veka, u 18. veku ponovo naći svoju autentičnost, da bi u 19. veku došli do slobode i u 20. veku pretrpeli najveće stradanje u istoriji srpskog naroda. To se sve desilo u toj mističnoj vezi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Još jedan svetitelj koji je živeo pre Svetoga Save zaslužuje da ga ovde pomenemo. Mnogi ne znaju, a neki su zaboravili, da kada je Sveti Sava umro daleko od otadžbine, daleko od svojih sinovaca, od svoje porodice, od svoje braće srpske, od svojih monaha koje je doveo sa Svete Gore, on je sahranjen u Trnovu. To je veliki manastir koji ne pripada samo bugarskoj pravoslavnoj tradiciji, već sve pravoslavnoj tradiciji, i u njemu je u trenutku kada je pohranjeno telo Svetoga Save, tamo bile su mošti najvećeg svetitelja te epohe, jednog velikog sinaita, Svetog Jovana Rilskog. I onda su mošti našeg Svetog Save bile uz mošti Svetog Jovana Rilskog i prizivale ljubav i pomirenje svih pomesnih pravoslavnih crkava, upućujući nas na to da ne zaboravimo ko su nam braća. Uprkos svim iskušenjima, uprkos tome što đavo naravno čini da se najveći sukobi, mržnja i ratovi događaju između istovernih u raznim nacijama i unutar iste nacije. Tu poruku mira, tu poruku izabranika, ravnoapostolnog, ono koji nas približava hristolikosti, on nam je pokazao sve Hristove osobine, dobrotu, blagost, trpljenje, žrtvu, veličanstveno razumevanje, diplomatsku veštinu. On nam je dao i bolnice, i medicinu, i dvorski život, i duhovni život. On nas je naučio monaštvu, manastirima. On je obnovio našu duhovnost i on je zauvek uneo novi zavet srpskog naroda u obliku Svetosavskog zaveta. Šta je Svetosavski zavet? To je uloga duhovnosti u životu srpskog čoveka. To je uloga duhovnosti, bogotražiteljstva u životu srpskog naroda. To je nikad ne ostaviti
Onaj brod vremena koji nas vodi ka večnosti i ka spasenju. I kada je knez Lazar krenuo onaj svoj najčuveniji boj koji traje i dan danas i u kome svi mi učestvujemo i svi naši potomci će učestvovati sve do drugog Hristovog dolaska. Kada je krenuo to jutro, veličanstveno, 1389. godine, on je u sebi, u svom srcu nosio taj svetosavski zavet. A on govori, razmišljaj o spasenju. Ne traži samo svetovnu pobedu. Ne odustani od pobede, ali tragaj za nečim što je više od pobede. Jer pobeda uvek kratko traje i svaka pobeda se na kraju pretvara u poraz. Kao što svaki život prelazi u smrt. Ono besmrtno u pobedi zove se podvig. Kao što je ono besmrtno u porazu, u prividnom, tobožnjem porazu, se zove podvig. Prelazak srpske vojske preko Albanije je po svim istorijskim merilima poraz. Odlazak, napuštanje otadžbine, pad pred moćnijom vojskom, ali gledano unutrašnjim, hristolikim, svetosavskim jezikom, to je bio podvig. I mi proslavljamo naše junake, naše bolničarke, našu decu, našeg starog kralja, koji su prelazili albanske planine u tom strašnom trenutku ostavljenosti Srba. Ali to nije bila Bogu ostavljenost. Ostavili su nas delom naši saveznici, ali mi nismo ostavili Svetog Savu i Sveti Sava zajedno sa svim srpskim svetiteljima nije ostavio nas. Jer je tim podvigom pokazano da ne postoji ništa nemoguće za nas i da granice smrti i iskušenja nisu nepremostive za one koji su nasledili toliko vekova posle njega u tim neobičnim uniformama iz Prvog svjetskog rata koji su nasledili taj svetosavski zavet. To je ono, nemoj svoju ogrešiti dušu. Razmišljaj o spasenju. Ne postoji samo uspeh u životu, postoji i smisao života. Ako tražite samo uspeh, na kraju ćete naći praznu sobu ničega. Naći ćete nesposobnost da razumete smisao vašeg života, smisao roditeljstva, smisao vojne odbrane, smisao ljubavi prema otadžbini, smisao hvaljenja i odbrane sopstvene države, sopstvenog naroda i sopstvene crkve. Taj smisao nam je udenut, udahnut podvigom tog neobičnog mladića koji svojim galopom ka Nikeji i vraćanjem iz Nikeje sa duhovnim ustavom srpskom narodu za sva vremena, a to je njegov nomokanon, to je njegovo zakonopravilo, to je ono što su Rusi nazvali krmčijom. I to je prvo pravilo tog vremena, koje nije govorilo samo o tome kako spasiti dušu, nego kako spasiti i svoje sunarodnike, kako spasiti i druge, one male i nemoćne, kako pomagati onima koji nemaju, kako davati onima kojima to treba. To je prva takva knjiga ikada napisana. I njen autor, i njen duh bio je upravo Sveti Sava. I nije slučajno što je ta knjiga doputovala do Rusije, do prvog ruskog cara, koji je učio jezik i pismo preko žitija Svetoga Save, koji su svetogorski monasi poklonili njegovom ocu Vasiliu. I u tom čudnom svetu, u kome se mešaju prostori, vreme, vekovi, došlo je dotle da je car Ivan, slavni, silni, koga su neprijatelji nazvali groznim, 2 puta naslikao Svetoga Savu u mestu gde su oslikavani samo ruski vladari i svetitelji. 2 puta, jer je on njegov veliki učitelj i veliki uzor. I zbog toga je ruski zakon i ruski duhovni ustavi i ruski način života bio pravljen po modelu našeg Svetog Save. I Svetosavski zavet je postao deo ruske istorije, sakralne, bogotražiteljske, bratske nama, isto kao i deo naše istorije. I kogod je padao u vremenu, kogod je zaboravljao, koga god je strah naterao da zaboravi na nomokanon, da zaboravi na tu krmčiju koja vodi naš brod, i ne samo naš brod, on je padao i izlazio iz tog otadžbinskog puta. A oni koji su ostajali u njemu,
Oni su bili bliski tom Svetom Savi koji je bio duhovni pastir ne samo srpskom narodu, već i svim pravoslavnim narodima. Taj veličanstveni, taj neobični čovek, taj začetnik nečega što možemo nazvati otadžbinom je i pravi predvodnik. I kad god vidimo ispred sebe srpskog patrijarha, mi uvek vidimo uz njega i iza njega Svetoga Savu. Mi uvek vidimo da su zajedno na tronu patrijarh i Sveti Sava. I naše pogruženje pred patrijarhom, njegovom svetošću, je i pogruženje pred svim srpskim junacima, duhovnim, svetovnim, ratnicima koji su išli tragom Svetog Save, tragom odjeka onog njegovog nikejskog galopa koji je Srbe približio suštini postojanja i smisla i poveo nas u večnost. On je naš Otac u večnosti. Imamo toliku sreću da koliko god bili loši, koliko god grešili sami prema sebi, ne možemo da potonemo, jer nam to ne da Sveti Sava. On svoj život nije završio one posmrtne godine kada su njegove mošti ostale u Trnovu, a nakon toga se vratile u Srbiju. On je ostao da živi i moli se pred prestolom Tvorca i pred Bogom Majkom za svoj narod. Za one koji zajedno sa njim nastavljaju taj savez sa Bogom, evo do dana današnjeg i do ovog neobičnog trenutka, gde nas je on sve sakupio u ovom gradu koje nosi svoje ime po jednoj velikoj dinastiji koja je gradila Srbiju, koja je stradala, ali čije delo i zaveštanje ostaje i dan danas, upravo kao i zaveštanje Svetoga Save i svega onog što se dogodilo. Neki će Srbi kasnije ličiti na Svetoga Savu, Sveti Petar Cetinski, Njegoš. Oni će podsjećati na taj čudni trenutak dodira istorije, vremena i večnosti početkom 13. veka. Ali niko nikada nije ni pomislio da stane ispred njega. Svi se sklanjaju, svi ustaju kada se čuje himna Svetom Savi i kada pomislimo na njega, jer je on garant našeg spasenja i toga da će naš narod pronaći svoj put i u najtežim trenucima. Hvala vam na pažnju.